Baik, Kita lanjut dengan memanggil peserta dari SD 1 Batu akan dengan membacakan puisi. puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sasabila Dayu, utusan dari UPT SD Negeri 1 Batu. Totona Andre Guruwe Bate Kalana Muhammad Tahir. Tulke Ele Maeso Nalangge Mola Madarumpuh Watululung Samanna Billah Takajo Temu Jampangi Uni Tonangeng Maparepa Dau Julie Temu Jampangi Tapana Cekte Matemu Marilale Poleni Esoe Matapa Mabalang Palang Natapari rupa Tahu Madekai Padisegeng Soe Ricapa Mata Matajeng Dua telu ada tanda solo ada bele dua telu ada mapasau ini nawa bola sulapa epa mancai sapi jabamu tiro madeceng anak patola palelo si leo rio ranu mapompo sumangu masino dek gaga sameng sangadina ada papa kata lajang bola sulapa epa mancai sapi jamamu tenriseng siaga lopa puale capu tenriseng siaga ada papa deceng mulesu
hamba. Tandriseng siaga ada pangadereng mutanengang. Pede lau soy manca digau temangingi marela pambase buat sewai. Toto na Andre Guruwe Riolo na patiruang Ritanga na pariraga-raga Rimondi Napiam Piri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk SD1.